لولاتکی دیروک دبه تابلو ایش و آزارین گلان دبن رنگین تابلویان و تم لبرچاوان زندی دمینن. دنگ آزارین مرووان لبایکی سوار دبن. باد به دنگ مرووان. بهارک به پست پست ود بیجه ایشار نگاریه که. دیروک دقیره لعر نگاریه که. برماهین دیروک زلال دکن و پلین رش این دیروکه. لکردستانی گلک برماهین کو دل مروف گشت دکن هنه. هر وها گلک برماهین کو دل مروف دیشینن او دکن برین. آنگو برینین کو ناکون نیشان دنجی هنه. به طایبتی جی برماهی نیزیدیان دل مروف دسوجن. ایشینوان به همو زندیبون آخوال بیشبری مروف دسکنن و پیره کلو کسرک یمان چه دکن. درباری ایش و جیانا ایزیدیان ده یک جهرمین کو هری زیده آگاهیان دگین روژا مجی هرم آمدیات و هزخیه. لوی هرمی گلک گندین قدیم این ایزیدیان هنه. هر گندکی ایزیدیان به برماهین خواه دیروکا ایزیدیان و شوپین فرمانین لسر ایزیدیان نشان ددن. لحظه یک جگندن ایزیدیان کو دلیل قرکرنا و جواکا قدیمه گنده کیوخیه. هرچی قاس دیروکا گنده کیوخی نزل البجی لگور شینین هرمی دیروکا گند خود سپیره در دورا بری 1200 سالان. من هم بیز بکه خوزا ببستارگه ها مرازین من دستیر کانده و شیره سبروژا زاروکان تنه توتکاری بپیچی برینین من هم بیز بکه ببسیا داره که هینگ بکه هناوی من هر رحکی لبابوی ده کلیل که خود و جینه هر جاره که ببه کلیل که رنگک علمه وگره با آرام یا خواه گندکی وخی هرچی قصد روژا مده والا بو بجی بری گندکی مزن و شیم بویه. گندین کی وخی پشتی کو به تندیان را روبرو دمینن ده سال 1984 ده هیدی ترکا گنده خواه و پاشا روژا خودکن. حتی سال 1994 گند به تواهی والا دبه. تنه مالین گند لسر پیاده مینن کو خودین وان لوان وگرن.
پرانیا مالên gundên kîwexê ji kevirên Kalkerk û li Herêma Midyadê têne peydakirin hatine avakirin. Rast e ku ev bi salan e gund hatiye valakirin. Lê wextê mirov berê xwe dide malên gundê kevnar, hê jî li ser piyanin. Ji xweşikiya wan tu tiştekê min nebûye. Tenê ji ber valabûnê bêxwedî mane. Heke gundiyên kîwexê li gundê xwe vegerin, dê dîsa karibin di malên xwe de bijîn. Li gundê kevnar ji bilî malên bi mîmariyeke newaze, hincihên din jî hene ku bala mirov dikişînin ser xwe. Şikeftên gund bi çîrokên xwe yên dilşewat mirov pêşwazî dikin. Di gundê şikefta pîralî ku wekî perezgehekê hatiye bikaranîn heye. Di şikeftê de her malekî an jî taxekî heft cûre xwarin dianîn nava şikeftê û bi hev re dixwarin. Şeva ku xwarin dianîn, hemû gundiyan heta berdestê sibehê îbadeta xwe dikirin. Cejna xwe jî li heman şikeftê pîroz dikirin. Li gor şikeftên heyî şikefta pîralî gelek mezin e. Di hin gundên êzîdiyan de şikeftên mezin bala mirov dikişînin. Dibe ku girêdaneke mezinbûna şikeftan û serboriyên gundiyan bi hev re hebe. Ji xwe tunêla di hundirê şikeftê de dihêle ku mirov di vê derbarê de serwext bibe. Di hundirê şikefta mezin de tuneleke pir mezin heye ku digehe heta pişta malên li gund. Ji vê yekê derdikeve holê ku şikeft û tunêl ji bo xwe parastinê û xweveşartinê hatine bikaranîn. Li derdorê şikefteke din abnavê mala mêşo heye. Li gor hin şêniyên herêmê piştî bûyerekê di şikeftê de sihû neh kes hatine kuştin û navê şikeftê jî ji wê bûyerê tê. Di vê şikeftê de jî gundiyên kîwexê xwe parastine. Ev şikeft jî ji bo xweveşartinê hatiye bikaranîn. Gundiyên kîwexê tenê ji ber êzîdîbûna xwe bi gelek êrişan re rûbirû mane, bi malbatî di vê şikeftê de xweveşartine. Her wiha wextê ku zarokên wan giriyane berê wan dane dîwaran da ku dijmin dengê wan nebihîze. Bi rojan an jî bi hefteyan bi vî awayî jiyana xwe di şikeftan de derbas kirine. Herçiqas gundê kîwexê bi demê re vala bû be jî,
وەختێ مرۆڤ بەرێ خۆ دەدا گۆرستانێ گۆڕێن نوو هەنە. وەکی گەلک گوندێن ئێزیدیان گوندیەنکی وەخێژی گرنگی دانە پاشە ڕۆژا خوێ و خواستنە دوو وەلاتێ خۆدا وەرن سپارتن. دهندرێ گۆرستانێدا پەرستگەهێک هەیە و وەکی منیاتورە لالەشا نورانی هاتیە چێکردن. di منیاتورێدا هەفت سمبۆل هەنە، هەر سمبۆلێک نیشانەیە ناوێکی پیرۆزە. لە پشت منیاتورێ جهێکیش سمبۆلان پچێکی مەزنتر هاتیە چێکردن. ئەو ژیوەکی سمبۆلا خاتوونە فخرایە. ژنێن ئێزیدی دچن لەبەر خاتوونە فخرا دوعایان دەکەن و داخوازان جێ دەکەن. خاتوونە فخرا بێتر گرنگیە دەدە ژنێ. دیرۆکێکە بێئێش و ئازار لەبەر چاوێن مرۆڤانە. نەحەوجەیەک و مرۆڤ پڕ بەپاش دەهەرن، ئانژی نەحەوجەیەک و ڕووپەلێن دیرۆکێ بەقەلبینن. گوندێکی وەخێ ڕاستە ڕاست دەلیلێ هەبوونا زڵما دە دیرۆکێدەیە، ئانکۆ دیرۆک بخۆیە.